Jishuna hānga kharingawui kashak-kazāna ili kharā miji mathaimara kala ili shitkasanga miji changlāk mara John kapikasang thuruk tuiza thumrada phanga. And Jesus said to them, I am the bread of life. He who comes to me shall never hunger, and he who believes in me shall never thirst. John chapter 6 verse 35. Ithumbing hi marakkhali thailāk kahai kaho hi ngavā papamma. Thainā kahai thārān machuklaga hikathā kashak-kazā hi shailaga iwui hi thoting eina sākhui ngaiyada kaphaning ngavākapta leira. Kathai kaho hiwa ithumui mirinli ngathanlaga leigahaina. Kala kathai hi thaitang khamai wiwang katho kaho hila thaitang khamaina. Jishuna hili ahi kharingawui kashak-kazāna da thārza eina hānghai dale. Kala ali gazanga mi ping hi mathaimara gajihi awi makhangapat tuing shitna. Ana hili hangda kle hi pasawi kathaili ka hang maningla manglawi kathaili ka hangna kacha ithumna phaptaya. Manglana thaicham kahai kachihi ithumui kharing kharakwi alungli thailāk eina leida kle kathai ayur haklak kahaya akhana. Manglana thaida kle hi thokhui kawai ithum khimamai sali khla kachihi machuk ngasak ngaya. Manglana kathai hi jipui khui kawai apong chungka aina hot khana lekap sara. Uklung chingri kahai ka kahau kamathan ningachang. Nghuiri kahai mirin ring kawai hot khana leishi kathai uklung hikathā saiko rahi manglana ka kahau athai pingna. Ithumui manglana kahau da klei saiko rahi Jishuna thayau gida awili ra laga rugachang rajir khwilu da ithumli haklak kahaya khamong shomidale. Itichana richang da klei hi jirkhui kawai awi pangli misangsa. Prohovere dana ithumui manglali richang sakta klei hiwiwang ningshia. Mangla katharana ithumui rugachang jipui mida thangachi dawi odram khangathali athei mathaida otsak aina ringshok shab kawai apong jithemilo kala ithumna rugachang thada richang da kleng sotnaw pinglila ithumui rugachang jirkhui kawai kristali chan khara thada Ithumbing lila apong ji jithemi kashapa vareshi ngasang sakmilu. Amen. Ngana khai kala sākhui khai tum sai korili varewi sokmi tashung miruno. Amen.